Daon simang asune dengtang kuburangku kena sunakta mangen kuburangku parating apa vena sangma. Daos kang apa kuburni kata bisongrangku kena cengna. Riboy Presbyterian Synod Music Institute ni skang apa convocation ko ngat kapao minister Sostenes Sotun Bakra. Meghalaya punanirangko Bangladesh punanirangko ating mutungo Meghalaya ni sima ari jolo blakpate niroksum sakaniko taka sadamberang na cholko nagata yes Meghalaya scheme ko ontaingam NCP dol Dr. Mukul Sangmako rumchaksona 다리에 동안 다우 코보롱ko 졸졸 탈바테 paragatna Riboy Presbyterian Synod Music Institute ni skangpa convocation ko ngat kapao Community and Rural Development aro General Administration ni Minister Sostenes Sotun Mongsongpa Sokopong Bakraha Tonic Solfa Diploma Staff Music Theory Khasi Traditional Music Diploma Children's Vocal Training aro Lay Leadership Course rangko dakemung jusokpa chatro chatrirangna yan institution ni skangpa graduation ceremony ongam Nongponi MLA aro KHDC ni siokpa MDC Matthew Makdo aro Mondolini dulgeparang aro maaparangni dongpanio certificate rangko swale onaha Dokadamanirang aro kasijatni dakpewalrangko rpungi rakhinganina minister institute ko demutelaha chatro chatrirangchi an sobegba gitringa aro dokadamanirangko dakkan baksa wathopmaniko machodataha Tura Government College Garo Hills ni skangpa skate park ko Sports Infrastructure Development Project ni ngo rkapako Chief Minister Konrad K Sangmani jakchi mijalo oprake onaha Ya skate park kwara CSR initiative ni gita Decathlonchi Thariaha aro wathopmanio Deputy Commissioner Vibor Agarwal aro gpan dalgpa manderang bakraha wathopmanio ribbon ratani biaprangko mesokani Chatro chatrirangchi rimchakswani gitko ringani aro kasusagaparangchi skate kale mesokanirangko takangaha wa project ko machotata hanigman Chief Minister chu nukpeani ko parakaha aro plak stakeholderangkon wamangni dakchakanina mutelplaha reangpa bulsio ko riknagata pangchakani ruongko songgupako gisigrat plemeng uniaganani gita namro slurwani kora mukron tangchi niknagata nanga wa turao skateboarding tournament ko ngatnagata ba parakataha February bunga tariko East Sante Hills ni masingato donggapa koila kolo brete mga aselonggapao sigiparang sakani matabuwa ko manenba sigipa baksana gemuk sa koda chigini gapaha jechi na selo gaking parang ko sandie jokatani ko February sku tariko dontonga chengna nangaha NDRF SDRF Police aro District Administration ni dolrang aselo gak parang ko sandiachim Waselong ani jamano dolbonga chilchakapa dolrangko watatenba nyamgri khola bukot kaparangko rakbate champengatenga ha salganini gisepo dingtang biaprangoni nyamgri khola chugapa metric ton hajalbri chachet mangna batpulgipako raseke raha wani kosako FIR rangko kaenba nyamni gita kamrangko abachengataha aro manderangni naljokani na aro nyam peanirangko champengna gita BNSS ni section Rechasa soto tamni ningo getanirangko onaha IHG chi Turao Holiday Inn Resort ko rikna amengpana aako nagata Hotel Polo Orchito Department of Tourism chi tomaniko ngataha Chief Minister Konrad K Sangmachi ya project na gongkro rechasa kodachigo paragataha aro yan songre songabat keparangna namgpa rokomni dongchakaniko ngen niwa janapaha Yan Sustainable Tourism ni gita jusokaniko matnani nga ni Tourism Minister Timothy Disira aganaha hazani crooks ni bulsini National Games ongnaskang homestay rang kuruk china gita sochni % subsidy ko unna gita Chief Minister paragataha Bangladesh asongni chigitamgpa general election ko ngating mutingo Meghalaya adok simari jolo nammen simsakpate nirok simsakaniko dakenga Police aro BSF dolrang bangbate Patrolling kaani ko dakenga aro check kaanirangko ba dakenga Mongsongbate Mosinram Sela aro Peninsula Police Station ni ngogpa simari jolni biaprangko nirok simsakaniko dakpatenga East Khasi Hills ni SP Vivek CM ni aganani gita chugpa gadangni maniko ngata zaman December jaunin thari samsonirangko abachingataha dao punaniko ongatmteng somoyo niamgri naptrabagaparang badeng sukuparang aro namgijara kamrangko kagaparangko champengna gita simsakpate nirokaniko dakatenga
Meghalaya doko namro slurwatna on kangpa dulgaparangko remchaksona gita cholko we donninga ane janapenba Gacham Chief Minister Dr. Mukul M. Sangmako remchaksona gita thariye donga ane Nationalist Congress Party parakaha. NCP ni President Omilo K. Sangmani akanani gita manderangni namgnina kamkana on kangpa dulgaparangko chmongenba dolko blaktapatenga. Uni akanani gita punanyo chusokpa onganyera manderangwasa pangchaken chmoba wa manderangni chakpaniko amenga. Partiko blak tapatemeng songdong parangna dangdege nagata State Youth President Don Kupar nongrum janapaha. Jal Jivan Misni ningo chiko rupenge rakhi chinagata didiani kodakna PHC Nongstoin Division chi Thursem Hall DC Office Jal Arpan Diwasko ongataha. Yato manio MLA Gabriel Watlang MDC Jurisman Yaupnyo aro Deputy Commissioner Hima Nayak mang bakraha. Deputy Commissioner Hima Nayak ni akanani gita abri akongari gpa biaprang ongani gemen West Khasi Hills o chiko matnagata nikani ongengkua. Wa Village Water and Sanitation Committee rangchi kamko kanagata janapaha. MLA Gabriel Watlang ni akanani gita wa skimara 19% mamongoni aro chikeng percent adokoni onga Jal Jivan Misni ningo mangobgapa districtoni damrat chabanga sochetsni songrangoni damrat chagatam soprichete certified kagaman onga wa thomanio dambonga songrangna certificate rangko swale onaha adok kumukon chadamberangko bulgnanga thaina Yes Meghalaya scheme ko on thaina gata district sports officer saljagrung M marak parakataha hajani kogutam bulsio abachingat kapa ya scheme na 아바칭어대 게식난거바랑 방아침 은디바 자마노 우나갈거바랑 가슨슨 콤명아하 소카리 다오등 타는탕 소사이티랑 코오퍼레이티브랑 유थ 클럽랑 NGO랑 Alumni Association랑 아로 커뮤니티 인스티튜션랑 오니코 그탈 돌가스토갈 타이치나그타 오카맹암 야코라 Environmental Campaign랑 Financial Literacy Workshop랑 Career Counseling Mental Health Awareness Youth Parliament debate rang aro kasusanirangna dorgasto galnagata mangen yani ningo kasusani bosurang kobrena kasusanio bakrana aro kasusana reruatanio takchaganiko ongen ya skimara 사람배영이 나르와니나 aro songni manderangni bakrum grkanina namgpa cholonga ne janapenba yana galchinagata stakeholderangko minister didiaha dalni khoborang erangsan sakantikonya khoborangko knatun suanina mutela aro walnam